Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakenhun kisamla puli jong ke Sherpi College Shillong, hakakat wai terik mentau naitung arajar kat kendai. Kalale jingo yaki beriau ki batiapang Harid Provincial Chest Hospital, kabaran hamau prem Shillong. Kani kejing le jingo yaki ni ginong pang hakani ko hospital, kalong komsi benta na kejing rakhe, ya ka Jubilee rupa jong ke Sherpi College, kaban sedap arpusan senam kanthi hakashterek unailar mentau senam arajar kat kendai. Kawai ni kinuhikai jong ke Sherpi College, kakong bakhiaman renja. Haka jekran bat ka Batisi TV kalayatu baki samla puli jong kani ko college ki balai shimenta haka jingwan jingo ikini ginong pang haka ni ko hospital ki dai na ka kanhon NSS bat YRC ki samla puli jong kani ko college haka ni ka sngi kila aiman CM ikinong pang bat kila samru ikijing bam shikinong pang ki bawan sumar haka ni ko hospital. Tinggi wan Sherpi College ban wan pek wan cengok kit bokit wiang ya kini kinong pang hani hati di hospital. Namar baka college sungi sitarik okas kalan kandap arpusan snem mentang ira nak cing ya lengba bandap ya ban kenco saka arpusan snem coba college sungi. Tikum kadak kacing lek kemen bak kum kadak kacing rakhi ya kacing dap arpusan snem ke college sungi. Dia mentang iwan ban ai ijing ai skom habarit jongi ya kinong pang jodan haka ni ka hospital TB hospital hang ni ham oprem ti tangkat ni ngakit bokit yang ki bakin ko ya kya ba ya ka hospital ru baka nak ki na ka por